Slav hevalno em ê divê vîdyoya xwe de li ser wergereke Holandî bisekinin. Ev vîdyo bi taybetî ji bo wan kesan e ku dixwazin hînê Holandî bibin û ji bo asta duyemîn e. Yanî ji bo a tivey nîvo ye. Di vir de divê hûn belax bidin peyvên ku hûn nizanin. Ev peyv dibe ku lêker yan jî bi Holandî werkwoord, rengdêr adjektif yan jî bayfûxlik nanword, navdêr zelfstandig nanword û daçek forzetsil. Herî zêde divê hûn belax bidin van peyvan ji bo hûn bikarin peyvên nû hîn bibin. Heval em ê pêşî vê nivîsa xwe bixwînin. Li vê derê çîrokek heye. Di firyardexvan Anna tê wateya rojbûna Annayê. Ez ê pêşî vê bixwînim. Ev bi Holandî ye. Dûra ez ê Kurdiya wê bixwînim û dûra jî em ê hevok bi hevok wergerînin Kurdî. Heke hûn amade bin em dest pê bikin. Di firyardexvan Anna. Anna is jarig vandaag. Ze is 10 jaar oud. Haar ouders geven een feestje voor haar. Zijn veel kinderen uitgenodigd. De woonkamer is versierd met ballonnen en slingers. Is een grote taart op tafel. Anna draagt een mooie jurk. Haar vrienden komen één voor één binnen. Ze brengen cadeautjes mee. Anna is erg blij en opent de cadeautjes. Ze krijgt een pop, een boek en een mooie tekening. Na het cadeautjes openen, spelen de kinderen samen spelletjes. Ze spelen tikkertje, verstoppertje en dansen op muziek. Iedereen heeft veel plezier. Aan het einde van de dag eten ze taart en zingen ze langzaam ze leven voor Anna. Het is een geweldige dag en Anna is heel gelukkig. Em niha jî Kurdiya vê bixwînin. Rojbûna Annayê. Îro rojbûna Annayê. Ew 10 salî ye. Dê û bavê wê şahiyekê ji bo wê li dar dixe. Gelek zarok hatin vexwendin. Odeya rûniştinê bi balon û xemilan hatine xemilandin. Li ser maseyê pasteyeke mezin heye. Annayek rasekî xweşik li xwe kiriye. Hevalên wê yek bi yek tên hundir. Ew bi xwe re diyariyan tînin. Anna pir kêfxweş e û diyariyan vedike. Ew bebok, pirtûk û wêneyekî xweşik distîne. Piştî vekirina diyariyan, zarok bi hev re lîstikan dilîzin. Ew tepê yan jî tak û çavgirtin dilîzin û li ber muzîkê dans dikin. Herkes pir kêf dike. Di dawiya rojê de ew pasteyê dixwin û strana baş tê ku tu heyî ji Annayê re dibêjin. Rojeke pir xweş e û Anna pir bextewar e. Em niha vê wergerînin Kurdî hevalno em ê hevok bi hevok li ser bisekinin. Di firyardexvan Anna. Rojbûna Annayê. Di firyardex tê wateya rojbûnê. Rojbûna Annayê gava ku em bixwazin bibêjin ev fana vê derê aya vê derê ye ravek hatiye çêkirin. Li vê derê rojbûna Annayê di firyardexvan Anna. Anna navê jinan e, navê keçikan e. Anna is jarig vandaag. Îro rojbûna Annayê. Anna is jarig vandaag. Li vê derê vandaag tê wateya îro jarig rojbûn is li vê derê wateya yeyê dide. Di Kurdî de em ji vê re çi dibêjin? Cînavka kesandinê. Ji ber ku yekjimar em ê bibêjin cînavka kesandinê. Li vê derê jî Anna is ev jî lêkera zaynê ye. Li gorî kesê sêyem hatiye kişandin, li gorî Annayê dibe is. Ze is 10 jaar oud. Ew 10 salî ye. 10 jaar li vê derê 10 salî is li vê derê tê wate ye ze ew. Ze is 10 jaar oud. Ew 10 salî ye. Haar ouders geven een feestje voor haar. Dê û bavê wê şahiyekê ji bo wê li dar dixe. Haar ouders dê û bavê wê geven li dar dixe een feestje li vê derê şahiyekê for haar ji bo wê. Li vê derê lêkera xeyfinê heye ev bi xwe tê wateya
دانه یعنی داین لیکن ورگرین کردی و ها چه دبل دار دخه یعنی چه دکه یعنی ام یک بیک ام دو کردی نکن و ها ببیجن دی و باوی شایه که جبوی دده یعنی شایدان چه نابل لیش شایی دیر لدار خستن یعنی مروف شایه که چه دکه ام کارن و ها ورگرین کردی لی ده هولندی ده بوی آوایه zijn veel kinderen uitgenodigd. Gelek zarok hadden weggevonden. Er zijn veel kinderen, gelek zarok, uitgenodigd hadden weggevonden. Er zijn die wat heye, lil vedere, am nekaran jisedi sed wargerinen heye. Er zijn vedere gredai uitgenodigd heye, jberwe hadden weggevonden. Am nekaran wargerawe و ها ببیجن لی قاسه کدین ارزاین دیسا درکه به هم بریمه و دمت واته هیا امین حاله بنیرن لوی داره فیل کندرن مگوت گلک زاروک uitgenodigd hadden weggevonden. De woonkamer is versierd met ballon en slingers. Odaya runistene be ballon u gemelan hadden gemelanden. De woonkamer odaya runistene yanji jura runistene versierd hadden gemelanden met ballonnen, beballon en slingers u gemelan. We daar slingers te wat gemelanden, gemeline, beboren, gemelanden, werkwoorden, lekere, gemel, und zanen, gavakum rov male de gemeline, hen tust henne, hen bejen wene, hen suret henne, mrov daalak najbo, male خوش بکه دوی wat heyda. Und karem de Google dajle beneren slingers te chwat hey. We daar lekere versieren heye. Ev te wat gemelandene zijn versieren. Dema bori te da de Hollandi da dhab leker behevratem bkaranin leker alikar zijn te bkaranin. We deri zijn de gore kese seyem de gore von kamre hat yakşandın bu ya iz. We deri met evji waki daçek. We deri te wat b met ballonnen, beballon, yani beballonen, u gemelan, en slingers. Enji te wat he u, kredi amjera de bejen çe, de bejen gihanek. De nav hevokan da peyvand gine hevok çe dike. De kare de hevokan bike yek hevok, u bvi away de karen xwe derbrinen. Er is een grote taart op tafel. Brengen. لسر ماسه پاسته که مزن هیه. is لوی داره دیواته هیه een grote taart پاسته که مزن op tafel لسر ماسه. لوی داره zijn جسدی سد واته هبونه ند دا لوی داره واته هبونه ده. is een grote taart op tafel لسر ماسه پاسته که مزن هیه. zijn بخطی واته هیه. Anna draagt een mooie jurk. Anna kraseki خوشک لخودکه. Anna draagt. Anna لخودکه. چه لخودکه؟ Een mooie jurk. Kraseki خوشک. لوی داره خوشک رنگ دیره. لوی داره mooie جی رنگ دیره. مگوادن چه گود؟ مگود adjectief. یعنی جی bijvoeglijk naamwoord. Jurk جی لوی داره نافدیره de Hollandi de amjera çe dibêjin zelfstandig naamwoord. Mooie jurk ev jî raveke û ravekeke nebinavkiriye. Yani ji wan kincan kincek li xwe kiriye. Kincekî xweşik, kincekî bedew. Een mooie jurk. Di Kurdî de amjera dibêjin kirasekî xweşik. Een mooie jurk. û nebinavkiriye. Haar vrienden komen één voor één binnen. Hevalen we yek bi yek ten hunder. Haar vrienden, hevalen we, komen ten één voor één. Yek bi yek. Binnen, hunder. Ze brengen cadeautjes mee. Au bechora diariantinen. Ze brengen
ew bixwara kadoçiyes mey diyariyan tînin. Li vê derê bringin mey bringin heye. Ev her du bi hev re hatine bikaranîn. Bixwara. Ev meya vê derê wateya bixwara dide. Bringin jî tê wateya anînê. Lê ji ber ku li gorî deman hatiye kişandin, zê bringin kadoçiyes mey. Tînin em dibêjin. Yan jî diînin. Anna is erg blij and open the cadeautjes. Anna pir kêfxweş e û diyariyan vedike. Anna is erg blij. Anna pir kêfxweş e. Blij tê wate kêfxweş. Erg pir. And open the cadeautjes û diyariyan vedike. Opened yani vedike. Evlekere opening e. Werkwort. The cadeautjes yani diyariyan vedike. Ze krijgt een pop, een boek en een mooie tekening. Ew bebok, pirtûk û wêneyekî xweşik distîne. Ze krijgt een pop, ew bebok distîne. Een boek, pirtûkek en een mooie tekening û wêneyekî xweşik. Evan ez vê bibêjim, ev tekening wekî pelin, kaxizin, zarok li ser wan xêzikan çêdikin yan jî bi xwe hatine xêzkirin wan boyax dikin. Di Holandî de jê re dibêjin ferfin. Lê dibêjin teykinin. Yani ferfin bi xwe tê wateya boyaxkirinê, lê teykinin tê wateya xêzkirinê. Di Kurdî de em wergerîne em ê bibêjin wêneyekî xweşik distîne. Evê derê dîsa adjektif hatiye bikaranîn yan jî bayfrûxlik namwort. Di Kurdî de em jê re dibêjin rengdêr yan jî hevalnav. Het cadeautjes openen spelen de kinderen samen spelletjes. Piştî vekirina diyariyan zarok bi hev re lîstikan dilîzin. Na het cadeautjes openen. Piştî vekirina diyariyan. Me gava din ji got vekirin tê wateya openen. Na tê wateya piştî. Het cadeautjes openen. Spelen de kinderen samen. Zarok bi hev re dilîzin spelletjes. Lîstikan. Vê derê samen tê wateya bi hev re. Ev jî forzetsil e. Yani daçekin. Di Kurdî de em di daçekan bikartînin. Di Holandî de ev samen e. Yani samen tê wateya bi hev re. Ze spelen tîkirçî, verstopperçî en dansen op müzik. Ew tepe yan jî tak û çavgirtin dilîzin û li ber müzîkê direqisin. Ze spelen tîkirçî. Ew tepe dilîzin. Evalan lîstikek heye. Ev lîstik e. Navê vê tepeyê bi îngilîzî tak jê re dibêjin. Ez bawerim. Ev zarok di nav xwe de vê lîstikê dilîzin. Hin zarok diravin, hin kes didin dû wan, gava ku digirin destê li wan dixin dibêjin tepa min li te. Vî awayî ev lîstik tê lîstin. Ev verstopperçî ev jî çavgirtin e. Di nav Kurdan de tê zanîn. Hewce nake ez vê rave bikim. En dansen op müzik. û li ber müzîkê direqisin. Dansin tê wateya reqisînê, op müzik li ber müzîkê. Yani mirov li ber müzîkê direqise, di Holandî de jî op müzik. Vê derê dîsa me forzetsil bikaranî. Opa vê derê jî forzetsil e, di Kurdî de jî em jê re dibêjin daçek. Iedereen heeft veel plezier. Herkes pir kêf dike. Iedereen herkes heeft veel plezier. Heeft tê wateya heye, lê em wiha wernegerînin Kurdî, em dibêjin pir kêf dike. Yani jî em bibêjin kêfa herkesî tê. Lê em hevokeke li gorî mantiqê me va bikin, em ê bibêjin herkes pir kêf dike. An het einde van de dag eten ze taart en zingen ze Lang zal ze leven voor Anna. Di dawiya rojê de ew pasteyê dixwin û strana başek û tê heyê jan nayê re dibêjin. An het einde van de dag. Di dawiya rojê de. Li vê derê an het einde van de dag. Dag tê wateya roj, fan jî me got ravekê çê dike, ev veqetandeka binavkirî ye a, di Holandî de jî ravek çê dibe, fan ravekê çê dike. An het einde, di dawiyê de. Di dawiya çi de? Van de dag. Di dawiya rojê de. Eten ze ew pasteyê ew dixwin tart tê wateya pasteyê
Enzingen ze strana dibêjin. Kêjan strana dibêjin? Lang zal zu leyfin. For Anna. Ji bo Annayê. Li vê derê baş e ku tu heyî jan ayra dibêjin. Lang zal zu leyfin. Evane divê ez vê bibêjim ev heke mirov yek bi yek wergerîne Kurdî lang zal zu leyfin dibêje hêdî bijî. Yani tu yê hêdî bijî, tu yê hêdî bijî. Lê em li gorî mantixê Kurdî em wergerînin em ê bibêjin baş e ku tu heyî. Em nabêjin tu hêdî bijî, tu yê hêdî bijî. Em wiha nabêjin, em vê awayî em dikarin wergerînin Kurdî. Het is een geweldige dag en Anna is heel gelukkig. Rojeke pir xweş e û Anna pir bextewar e. Het is een geweldige dag. Rojeke pir xweş e en Anna is heel gelukkig. û Anna pir bextewar e. Li vê derê heel tê watiye pir gelukkig bextewar e. Matin dawiya vîdyoya xwe ji kerema xwe vîdyoyê biecibînin, pirsên we hebin bikin, ji kerema xwe linka wê kopî bikin û di rûpelên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin. Heta derseke din, heta vîdyoyeke din bimînin di xweşiyê de.